أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhtaram aziz qardaşlarım, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barşağızға da Allah Taala'nın rahmeti, selamı, ham bereketi bolsa idi. Biz özümüzün tefsir derslerimizni devam etemiz. Bugün sizin bilen biz Fil suresini uzurbiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Fil suresi 5 ayetten tara. Ham ol sure Mekke-i Mükerreme'de inge. Bu surəni oxuy başlağanca biz sizin bilen şuşu surenin ingu səbəbin qarab ketik. Biləbiz, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yılı da fil yılı deb atala. Mana şuşu fil vaqiğası bilen beyli bolğanğa görə ol yılını da fil yılı deb atadılar. Ham mana şuşu sure naq mana fil vaqiğasını bizge tefsirli. Rivayet itile Abraha degen patşa yaşagan. Ol Melikul Yemen, ol Yemen'nin patşası bola. Ol bir zor şirkev tüzüy. Ham indi bu şirkev indi Yemen'nin ol vakittağı aytırga kirek başqalası San'a deb atalgan жерде tüzüle. Ham indi ol özüne göre xalqlarını şuşunda xoş qılırga şaqırırga tili. Ol anı türlü motor jevherler bilen, qıybatlı jevherler bilen, ham mramır bilen bizi. Bunun turunda Araplar da işittiler. Hem de bir kişi Kinane'den kilip, Beni Kinane'den kilip, Araplardan şuşu şirkevge kirip tün saatinde hem indi şuşunda özünün hacetin ütey. Anın jidarların necis bilen hem de aytırga kirek eşekli bulgan şista bulmagan nerseler bilen pişiratıp gite. Alarını tübensetir için, alarını meskara kılsın için. Bu turda Abraha'ga ayttiler. Abraha Yemen'nin patşası bir katı aşulana. Ham indi özüne özü ant ite. Men Ka'bani jimirirmen deb. Yani bu Abraha ham onun askeri şul kadar güçlü bola ol vakitte hatta askerlerde filler bulmagan, lakin onun filleri bulgan. Ham şuşu zor askerler bilen çıkıp bu askerler fillerge oturup Mekke-i Mükerreme'ge taba yöneleler. Ham alar bir jirge kilip jitkəş, Mekke halkımının turunda işitip tavlarga minip qaşalar. Şunda Abraha Ka'batullah'ını jimirem dip filni jibere. Lakin fil barmay, fil tınlamay. Çünkü fil ol Allah Teala'nın mahluğu, ham ol Allah Teala'ga karşı barıga tilemedi. Şuna göre muhtaram gaziz kardeşlerim, meneminde
әйтергә кирәк. Раббыбыз Субхана ва Тааля бұлар Каабатулланы җимерәм дигән вакытта бұлар менеп китәләр тауга Мәккә әһле. Тулысынча Раббыбыз Субхана ва Тааляга тәвәккәл кылалар. Һәм бу Аллаһның йорты, Каабату Байтуллахил Харам, харам булган йорт, аны Аллаһ саклый дип, тулысынча Аллаһ Тааляга тәвәккәлләр. فأرسل الله تعالى عليهم طيورا تحمل في مناقرها وأرجلها الحجارة. Allah Subhanahu wa Ta'ala bularga bir türküm qush jibere. Bu qushlarning avızlarında hem de ayaklarında kichkinagina taşlar bula. Bu taşlar cehennemden bula. Termihim biha ve hiye min sijil. Alar anı taşlaganlar şuşu gasker üstüne bu gasker tulusınca halak bula. Bu qushlar alarını mana bu kuyulgan aytırga kerak jirden yasalgan ana Rusyada aytalar indi kamenный глина dip. Mana şuşundayga ошаган bir taş kuyulgan dip aytalar, küydürilgen dip aytalar. Mana şu taşlar bilen alarını halak italar. Qaybir rivayatlerde bu taşlarını alar cehennemden alıp kelkenler dip rivayet etiler. Ham Allah Teala şuşu gaskarını tulusınca halak ite. Mana şurun turunda Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala bizge gibret bularak Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamga peygamberlik kelgeç fil vakigası turunda ham anın tuğan yılı turunda haber bire. Ham ayta elem tara keyfe fe'ala rabbuka bi ashabil fil. Ey Muhammed di. Elle sina irişmedi mi? Elle sin işitmedin mi? Elle sina silemediler mi? Nerse senin Rabbin fil ehilleri bilen işledi. Nerse bilen alar bilen nerse kıldı? Alarının ahırı şiği nerse bilen bitkeni turunda Allah Teala sana haber vermedi mi deyip Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan soruyor. Elem yec'al keydahum fi tadlil. Allah Teala alarının mekirliklerin batıl kılmadı mı? Tırışuların boşka çıkardı tugul mu diye Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala. Alar bik tilediler Ka'batullah'ını jimirge. Bik tilediler Mekke'yi mükerremedeki bulgan Ka'batullah'ın kara taşını alıp mena şuşu kenisege yani şirkevge alıp barıp hacılarını şuşunda jiyirga bik tilediler. Alarının mekirlikleri zor idi, tilekleri zor idi. Lakin Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala alarının mekirliklerini batıl kıldı. Tırışların boşka çıkardı. Ve ersele aleyhim tayran ebabil ve halak etmek için. Alar üstüne tırkım kuşlar jiberdi. Bunda elbette ersele aleyhim tayran ebabil degende Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala ebabil turundaydı. Ebabil qaybir galimler ana tercüme kılalar tege cemaat tırkım bulup. Lakin qaybir galimler aytalar bu kuşlarının isimleri dip. Ebabil kuşlarının isimleri ebabil bolgan dip. Mana şu kuşlar kelip her bir cihattan alarga taşlap alarını halak kıldı. Termihim bi hicaretin min sijil. Aligina biz anturunda biz sizin bilen aytip gitken idik. Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala kichkinagina alarning mana avuzlarına ham ayaklarına kuşlarning saldı taş. Bu taş cehennemden dip aytalar galimler. Mana şu taş bilen alar işip kelgan vaqtda bik tige ok şekillik atalar bitinde ok şekillik tizlikte düştü aların üstüne
һәм аларны халак кылды. Абраха да халак була. Ул тиз генә халак булмый, яралана башта, өенә кайтып җиткәнче халак була. Бу шуннан да зур газап урыны. Бу кайбер галимнәр әйтәләр, ул бүген көндә Сафа белән Марва арасында булган хәл дип. Сафа белән Марва арасында бер җир бар. Анда хәтта хаҗга барган кешеләр күргәннәрдер аны. Яшел ут янып тора. Менә шушы яшел ут янган урынын тизрәк шабып үтәргә дип әйтәләр галимнәр. Ни өчен? Чөнки менә шушында әбәбил кошлары узган газап урыны, аны тизрәк җигереп үтегез дип әйтәләр галимнәр. Хәтта аның шушы яшел ут белән билгеләп куелган ул урын. Һәрбер хаҗи шушында барганда, Сафа белән Марва арасында шапканда, шул җирне шабып үтә. Чөнки шул җирдә газап урыны дип әйтәләр. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Аларны тапталган, шәйнәлгән салам кебек кылдык ди Раббыбыз Субханаһу ва Тааля. Таралган, ышкан, юкка чыккан күл кебек дип әйтсәк тә дөрес була. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шуннан да Курайш кабиләсен коткарды. Курайш кабиләсенә зур дәрәҗәләр бирде. Һәм бу шуннан да зур тарихи вакыйга, һәм шушы елны Пәйгамбәр Акрам алейхиссалату вассалам дөньяга килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.